Tala Fou o Tala Fou nei le si ufongo le mua I Wellington mo le nei so lua se fulu le nei o ke topa lua fe luas fulu mo le tolu o le tatu tala mua o le maliwai fa fo se I o le sui tau wa o le partia le act I le tu malo Port Waikato e mautinoa o le awhaiai ia se palota le ititi I le I tu malo mai o le afa au popo ai ma se whaipule to tasi o le parlemene o New Zealand. O nafi le sa fa ilo ai ya lo ia le teitai o le actia David Sāmoa le maliwai le fa ingo le vai aso le la tu suito va mo Port Waikato o le li eswa fa ia Neil Christensen. I lalo o le tulafono fa inga palota New Zealand e de tauona le faia ia le palota le tu malo o Port Waikato ona o le maliwai o le la tu suito va ai ua tuna ai le aso na tapuni ai alo ia le fa auluina o suito va ai o loma le aso le palota tele o le ao ngā pēa ia palota mo le parti po le party vote ai o le a le whaitawina ia palota mo sui whaatutu o le neitu mā lo I le whaitaunga o le taununga o le palota tele I le asto nai ai o le palota le titi mo le tu mā lo le nei e whaato a whaia pe a uma le palota tele mai o se taimi ma se aso o le mata upulea o le a whaatulanga ina e le pāle mia. O lona winga, o le taununga o le pālota o loma nei o New Zealand, o le a whaavai lea I lunga o le a whainga I se lauluas furu o whaipule o le pāle mene, ia e filifilia mai tu mālo pālota e fitus fulmaltasi, ma whaipule e whas furuiva e filifilia mai lisi aloa ia pāti te itasi, ai le o le fitus furulua I tu mālo pālota, ma le wha walu o sui whaipule filifilia mai lisi a pāti po o vaenga wha upu whai o mā lo, taruai ia le maliu o le sui tawa e pei ona ta ua. O le tohi whaipule le tu mālo le nei le pāle mene sa umia e le sui o le pātia le National o le lii o Andrew Bailey ea mai te lele awa noe ono toe manu mālo mai ai o ia. O lona wingala a umana pālota I le asto nai ona velea o le sui ma sui alo ia o le lisi a le National ae a whaia le palota le ititi ma toe malo ai o ia o lona winga o le amau ai leisi whaipule wha au popo o le partia le National mai le latou lisi alo ia. Sa tula ilu ma le whaamasnonga whaitu malo I tauranga I le sanga fuana nafi ia se tamā matua e valu se furu tau sanga le soi fua ua mōlia le leo I le whasioti tangata ona o le maliu o lona to lua I le pō lea sā. Whailo mai le leo e whapea o le tamā matua ua mōlia sua whaia John Alfred Salter ua masalumia I le maliu o lona whaletua e sua whaia Jean Ann Salter fitu se furu valu tau sanga. O le nei whaalewalawe sa tūlei mai I le nuu mō tangata mātua e ngoa o le Bayswater Midlife Care Retirement Village I le ai o Tauranga. O le aso mua o Novema o le ato e tūlai ai I luma o le whaamasnonga le nei ta mātua e tūsa o Morianga ua whaasanga I a teia. I le taimi nei, o tau fia leo se li isa ia avea wha malosi ni tamaiti se to lua I le pitonu o Havelock North I le Hawke's Bay. Whailo mai leo e whapea o le fiafio le stofi taruai na tūlai mai ai le nei whaalavelave ina uanga I ane le tangata le nei I ni tamaiti se to lua mai ia whaamatauina mai ia tau fia wha malosi I la ua a o sāwa vali le ala tele. Peitai, sa mawhaio na so sola e se mai ia te maiti, ma su suru atu I le whale o se ainga e latane, ma lātou wala o ina ai ma leo leo. O ana nafi lea na tūla I ai le nei tangata, e tolus furu varu tau sanga le batua, I luma o le whaamisnonga whaitu malo I Hastings, mai o lo tau fia pe o ia, se ia o ila so tolus fultasi o le maasina nei, e toe tu ula I ai I luma o le whaamasinonga. E tolu afe fitu se lau limas fultasi la wha inga o mai fau o le COVID-19 furuiva na wha mawina I tono o New Zealand I le vai aso na mawai atu nei e tu sai o whainu mela ma wha maunga mai le matanga luenga le soifua malo loina le te whatu ora e toa se fulmo le lima I tangata na mali liu o na o le vailusi I le nā vai aso ua mawai
E o mai le vai luanga le po le sana tenei, le so valu le o ke topa, e lua se lau tolu se furu la whai o tangata o lo tau fia I whale mai mo tongo fitinga ona o le vailusi, e au fi ai I le to whai le tonu o potu mo mai tinga haina. O le vaia so I ona tua sa wha mauina ai e le soifua mano loina la whainga e lua afe iwa se lau ono balu o mai fau o le koviti ai e se furu wha maliu. E luas furfai tu la le umi o se te na amata mai le fai unga o le vai aso, a tangata fai ngā luenga tau wheso ta inga mo au nanga wha le soifua malolo ina I le tonu o New Zealand nei. O lona lua I leo ala tu te ua whaia I le tonu o le masina tasi, on o le fia si tia o la tu tongi. O le asforeile na te e na ai le uni mo ia tangata whai ngā luenga, ia se ofa mo la tu tongi, na tu ina tu ia I le whalapo tonga o lo whaafoi ina ia au nanga, le e whaingoa ina o le New Zealand Telehealth Services. O lato ia e pulea au nanga e au ai le Healthline, ma whesota inga I telefoni mo fo mai tua po o GPs, ai mai se ia le ofisa lango mo ta upu ma whaafi ta uli tau le mafo fau, ato hai mai si leina o telefoni au nanga whesoa swani lutele, wha le soifua maloloina. Sa whailo mai le New Zealand Telehealth Services, la tau te mana umia, le whesoa swani atu o le malo, I le wha le leo te tongi o tangata whai ngā luenga, o loo awai I le te I le teimi nei. O se fua o le tūlanga pisi ma le mamafo ngā luenga nei tangata, e loa le I whainu mela sa tu ina mai le whalapo tonga le nei, le Telehealth Services, e whapea I le tausanga lea na umai a uni, e sili atu I le lua tesi ma le lua miliona, la whai o telefoni sa whao ngai nai, ia laina e tolu sifuru ma le lima, mo au nanga whesoswani, I lalo o le vainga lea whaala po te potonga. O le to tele o la tau e ngā lue ai nei au nanga, o tau si soifua ma la tau ua pāsi, I ngā luenga whaale soifua ma loloina. Peita ai, e maua lalo o la tau tongi, e whaatusa lea I le tongi o tau si soifua, maisi e ngā lue I au nanga le soifua ma loloina, I le tonu o le mta ngā luenga le soifua ma loloina po o le te whatuora. O lo tau whai le teimi nei, le te whatuora whaatasi ai, ma le langolongo suatu I ai o le ofisa o le MSD, whapea le ACC, ma le corrections, I se whainga e tu I titi ai a whianga o le te e pei ona whenga iai. E le iloa se aso, e to e whaawawi nai talanoanga, e tusa o le mta upu o lo whinau ma te ai, ia fo I tanga ngata whainga ruenga. E le teimi nei, wa tau fia mo se teimi le tu mau, ia tangata I fia asia siatu, I vaenga o lo tau fia ai ngā se lutele, ato ai ma le ward, mo tangata sa whaia tau tonga, I do tonu o le whale mai tele o le tu malo Southland, o le mafuanga o na whaai te tenga, I le a fia o la uwhai ngā luenga I le wha mai o le manawa te tā, le gastroenteritis, o mafua le whaai unga, o na e to iwa, ia le au whai ngā luenga le whale mai ua maua I le nei mai na whailo mai le mta ngā luenga le soifua malolo ina o le tau fia o te ngata asia siatu I ngase o lo tau fia ai I wards nei lua o se fuafuanga ina ia pui ai le sanga fia o le au whai ngā luenga I le nei mai pipisi e le iloa po a whea se taimi e to e tanga ai I te ngata asiasi I mai o lo tau fia I vaenga I o le whale mai o Southland. Las forele te ruai, se furfa le leila whai o mai o le gastroenteritis sa wha mawina I Southland e au fiai te ngata whainga luenga nei e to iwa maisi ngā se tua e to lima. O lo o mata I tu ina e le mtanga luenga ma le pulenga o le whale mai I e tūlanga e o iai lea whale tonu I lea fo I vaenga o lea tunu. I leisi vaenga o le tātou tala, o lo walo ia mai ti munga mamafa a to mawhai di tili mawila. E a fi ai nisi vaenga o New Zealand le so, ia mai se aso e lua ia o lo lumana inei, ai o la fi fo nisi vaenga I matangi malolosi e o tu lava I le po ana nei.
o savili ma matangi to fa tau mai sauje ia o lo fa peo no so swani tau fa malu ai winga ve velo le tau inisi vaenga le tuno o kilani o le o atu le se fulmo le 1 degrees le maulunga le fu le velo le ea ona fa so lui foile le se fulu tikiri e a mate le so fa so lo tu i lava ile so tofi o lo valo ia mai fo element service le malo lo si o matangi a mata mai na nafi fa so lo mai ai ile so mo vaenga ya o fi ai le Hawke's Bay fa pele tala fatai o le tu malo Southland ile motu saute Peitai e iai fo isa vini malu lu o le au mai e matangi mai le kiona le na pa ui e tu maunga mau lunga taruai nei mai o le au mai ai fo i matimunga mo nisi vaenga o New Zealand. Whailo mai e sui o le ofisa o le wa ai tau e ui ina amata malu lu i a winga o le tau i le amatanga o le nei vai aso ai fodingo mai o le afa asolo ina whio lolo ma maua sina toa i nisi o taimi o le laumua i Wellington nei, o le ao i le 10 degrees Celsius, le fua o le vevela i le so, ai o le anga i ina whaatimu timu le fiafia nā nei, mai au li atu le so lulu a tae ao, o le tau na whiorolo, ea ma tau langi lei i a winga o le tau. A o le vevela ai o le taua i le vāo tangata Palestina ma Israelu i le Gaza Strip i le taimi nei, e nā o le whaatalitali ai o tangata i New Zealand mo le fia maua o se tala mai o lātou a inga i Israelu i ai whaapea ai fo i ma Palestina. O lo minga o nisi o newspaper a tō ma whaasara launga i lunga o viso o ta inga te le vavave wātangi ai le vesusu iai o whaamtalanga ma a fianga o tangata i tū e lua o le nei vevesi e pei ona tūla i mai i sa sa e tū tonu. E nā, tā ua le tō tele o tangata e maise a o mātua o whānau e whapea ua tō tele i lātou ua māli liwai ia ona o le nei ve singa e pei ona mōli mawina i whaasera launga i lunga o televise whao ngā i nai mā o penga mālosi a le fita a le mālo o Israelu. Pei ona sila fia e tō tele tangata o Israelu a whapea fo ima Palestina ua no fo maune i le tonu o New Zealand ai o lo iai pēo lātou sotanga mau lātou a inga i nei atu noo. Taimi nei o lea ua whaatonuina le pālemia o New Zealand a Chris Hipkins i le minsta ma le mtanga rengo le vai whafo e tā pēna masauni mo le tu inatu ni fsosani i so o se tau mo whainga wha le vāo mā lo e fsosani atuai sa i lia leo se fofo se file mu i le taua ua tūla i mai nei i le vāo Israelu ma Palestina. Ua whapena fo i ona tā pēna masauni le mālo Australia lātou mo la lea tū langa pe a mo mia mai. Ua te whaopopo e le company waalele le New Zealand i a leisi lua tausanga e au ngai pēr i a lātou credit vouchers i a sa ave i pāsese sa whaina lātou malanga ona o le whaamai COVID se fun malaiva. O le winga moni o lea whaai unga e whaato a uma i lea so taurus futasi o Ianuari i le tausanga e lua awhe luas furuono i le taimi e au ngā i pēr i a vouchers nei ai le o lea so taurus futasi o le maasina fau o le tausanga fau lua awhe luas furuma le whaa. Whaai lo mai e le New Zealand o le nei fuafuanga o whaia e tusai o le mana o tangata malanga taruai e tsilia i le lua se lau miliona tā la la wha inga o pāsese ua umona tutongi ai e le i whaau ngā ina. O le masina na te nei sa wha ilo mai e fo i le kompani wa lelo le Jet Star i lana upenga o viso o ta inga le wha uma leila so tolu tasi o te sema i le tausanga nei o la tau vouchers nei mo pāsese e le i whaau ngā ina. Ai o vouchers uma e o i le astro e le i whaau ngā ina lava a i le o atu i laso le i whaau ngā ina o le ato e whaafau ia mai o le a mawhai o na whaau ngā i so o se taimi lava i le luma nai. Ai o le fuafuanga le New Zealand e na o credit vouchers sa whaia a o le io atu ia o ki topa o le tausanga na tenei lua awhe luas fuluma le lua. I tā alonga, mā ta ina le mālo le au kirikiti a li i a New Zealand, le Black Caps,
I le la ta'alonga na po ma le au le Netherlands I initia. O lona lua I le nei o malo so o New Zealand. I le taunisanga o lo whaanga solo mo le ipu le lalolangi ta'alonga nei ta I 5 ova. Sa ilonga o na le lei le ta'alo le li whaatea ngā vale o Mitchell Santa le ana ia mau pe e 5 mo le 5 iwa ai. Tolu se lau tolu lua ai o New Zealand na tuli le Netherlands pe tai na pepe uma ai na o le lua se lau lua tolu o lātou ai. O le si la ta'alonga New Zealand so ai o le awhetau iai ma le au mai le tunu o Bangladesh I le asforei le nei. I tanga polo whaalawao maa lo, tūlanga lua le New Zealand Orion Fox I le tauwanga tele o le Daniel Links Championship I St. Andrews. O Fox le sa siam pini talui nei I leisi fo I tauwanga tele whaalawao maa lo le BMW PGA Championship. Mai o lona tolua I leo ta amusanga te tele o tanga polo ua la veai o ia I tangata e to tolu pito I lunga. O le liingo ia Matt Fitzpatrick o Engelani, le na siampini le tauwanga le St. Andrews I Europa, e pei ona sila mai mo ia I le TV ana po. Ia o le whai unga na o Tala Fou.